Lo se de so, dat et de ganz konkret Beispiel gëtt, wo et awer e Problem gëtt. An dat ass Konvokaioun. Wann Frinsgerichter konvokéieren, da krit en déi wie all Konvokaioun vun eng Gericht per Courier zougestalt accusé de Rezeption. Dat ass gut. Lo kënnt an fast zwee eng vun den 2 Parteiie kann fir den Datum, wo dann die Audienz zugesat ass net do sinn afried eng Refixatioun hun. Dat geht beim Frinsgericht joch nach ganz einfach, kann ich sogar eng E-Mail checken. Also do sind se ganz digitaler progressiven AW. Me die Refixatioun, wann dann en neien Datum fixéiert gëtt, kreien Biergerinnen an Bierger net mat gedeelt. Da verkote per Konter hunn en Aktie op en digitale Kalender, wo se d'Audienze gesi, wo hier Affäre refixéiert sinn. Am Bierger, ja, déi mussssen Graf urufen, hoffen, dat den Telefon ophift, an ihnen seet, wenn i dann hier Affäre plädeiert soll ginn. So dat et ganz viel Urteiler ginn, wo dra steht, eng Parteiiers net kom, an so et secherlech op hier Ätereen verzicht. So Jugement per Defo sollten net dann u sech ha awer net ginn.